sad smo došli do modela. Znači, ono je bilo, pričali smo znači, o bazi, da ja izvučem u kontroleru, znači izvučem neki podatak i sad, da kažem, na osnovu ovog modela ja mogu da napravim, kad kućam znači ovo komodu PHP Artisa make model user, znači sistem si sam da mi napravi PHP file koji se nalazi u folderu models i koji da se zove user.php sa velikim U. Znači, modele generalno ćete prepoznati tako što počinje velikim slovom naziv fajla. I sad ja imam, znači, on mi napravio, znači sistem mi napravio ovaj fajl i otprilike, znači da je to klasa extends, znači kao da je izvedena klasa od modela i da je, kažem, ovdje protected table users. Znači, to mi, da kažem, sistem već sam doda. To znači da tabela u bazi se zove users. Ja mogu da menjam tu tabelu, znači mogu da kažem za subscribers ili kako god hoću, ali po defaultu, znači ta tabela i on gleda tu tabelu. E sad, ovdje imate isto timestamps false, na primjer, ukoliko ja imam na primjer, ne znam, ja kažem usere, ali neću da mi bude created tat i updated tat, da se uopšte upisuje bilo šta, znači ja stavim to samo na false i jednostavno ne upisujem ništa. E sad, kad smo napomenuli znači, tu tabelu, imali smo onaj file migration, znači da sam ja prvo kreirao isto taj file i tako dalje, znači tu su dve različite stvari. Kreiranje tabele u bazi preko onih migracija, znači migrations i modeli nisu iste stvari. Znači ja sam fizički tamo preko migration, ne kažem, komandi u terminalu napravio samo tabelu, to jest napravio file pa pozivajući taj file napravio tabelu, a ovdje preko modela, znači ja sad tu tabelu koju sam prethodno napravio povežem da mi to bude model. I ja sam recimo, pošto sam ja ovdje kopirao različite neke, kažem ovdje uses of flights, ali u osnovi to isto. Ja sad kad u kontroleru pozovem flight all, a flight mi je znači model koji sam kreirao, ovdje sam napisao znači flight. I ja sad, znači, ovo mi je sad, da kažem, ovo su mi sad svi ti neki lektori. Sad kad kažem flight, je jednako flight, znači, bukvalno pozivam isti model, find or fail 1. Znači, ovo 1 je ID. Find or fail, znači, on neće da pukne sad ovdje ukoliko taj user ne postoji, nego samo vraća false. Ili find flight jednako flight, find 1. Znači, ja time bukvalno uzimam ceo red iz tabele, odnosno ceo taj objekat i model, kako god da shvatite, i mogu da kažem ovdje count jednako flight, znači pita koliko ima ukupno letova, gde, where, active jednako 1 i count. Znači ja onda vidim ovdje koliko imam trenutno recimo aktivnih letova. Ja se izvinjam, sam jedno pitanje za find, pošto to vraća podatak prema njegovom ID-u. Kako je rešeno sa složenim ključevima tu? Kao na primjer, pa možeš where. Ti možeš ovdje da listaš recimo where, nešto. Znači to bi bilo praksa za složeno. Ovo je kad ti znaš konkretan ID. Kad znaš konkretno treba mi nešto, recimo ti si sad u nekom kontroleru i vraća ti recimo user ID, samo jedan, i ti imaš taj user ID i onda kažeš recimo daj mi ne znam usera, gde je user ID samo taj. E sad, ako imaš sa više ključeva, onda imaš ovo where i na kraju možda kažeš first ili možda kažeš recimo get i onda više ili jednom ili sve. A u modelu ćemo dalje definisati ono kao primary key, samo jedan? Da, tu ćeš da definiš, tu ćemo da vidimo možda kasnije kroz primjere, vidjet ćemo kasnije. Znači u suštini, ovdje vi kažete where, postoji isto mogućnost gde, ali dosta komplikovano za razumijevanje, gdje vi ovdje ubacujete funkciju, da funkcija je nešto unutar, da kažem, samog upita računa i onda je to sasvim deo SQL upita. A to je dosta komplikovano za sad. Tako da idemo dalje. Znači, upit unutar ubita. Šta? Upit unutar ubita. Pa, pazi, ovo je malo, kažem, komplikovano. Imaš SQL upit,
a imaš ovdje upit preko modela. E sad, ta funkcija, samo kao kad imaš select, pa unutar SQL upita imaš još jedan select, pa imaš još jedan select, pa imaš join, imaš nešto tako dalje. Ta funkcija, kažem, je nezgodna zato što je ona na neki način rekurzivna. Jer ona sama pravi nešto što recimo poziva iznad. I onda na osnovu tog rezultata pravi SQL. To je, kažem, malo nezgodno, ali to je po nekih komplikovanijih projekata i na samom kursu koji će biti nakon toga, znači imamo zadatak da napravimo celu platformu za e-commerce, bit će takvih primjera. Sada, kažem, suviše smo daleko s tim. Imamo, na primjer, dalje isto new flight, znači mi sad pozivamo taj model, new flight i kažemo name, recimo Belgrade Paris i new flight save. Znači, sistem je nama sad bukvalno kreirao taj objekat, dodelili smo neko ime i ovo smo sačuvali. Opet kažem, ovo je zrno jedno na celoj plaži, svega toga ima mnogo više, ali ovo je najosnovnije. Vi ćete vidjeti kasnije, na primjer, da mi ovdje imamo update, recimo, kad imamo ovdje update, ja mogu da prosleđujem niz neki, gdje će sistem da povuče sve parametri iz niza, da prepozna polja i da updateuje taj objekat iz cijelog tog niza. Ali opet kažem, znači za sad ovako, ako bi vam, ne kažem i sve prenao, mislim da manje biste razumeli. Danas bolje ovako, pa možda jedan dan pravimo drugu neku radionicu.